Chers téléspectateurs de Jama TV, bonsoir et bienvenue dans notre émission Beydondiral Guinée. Haray Allah ulando newnani en tumbondirgol do hande kadi haray men sanni o men tolni on e o émission men Beydondiral Guinée. Donc haray hande kadi de mari do invité be tedduɓe iwɓe ka woɗɗi hewti ɗo joni noon ɓay haray tangon neeɓi seeɗa ko ɗumanni donc haray e continue directement émission o en acca invité ɓe men ɓen présente ɓe fuɗɗora ɓe ka sengo ñaamo ɗo. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. awa acce hakke présente ɗon andi noon jama on ko ono woni homɓe e ko tugalal hongal jogani ɗon en télémaka communauté Guinée mi ndi leydi Sénégal بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بام يتد الله سبحانه وتعالى juulañaɗo alayhi salatu wassalam harami ɗo weltano ɗo kadi oɗo télévision Jama TV e fuɗɗori e PDG Jama TV on e dennaɓe e gollaɓe ɓen ka Jama TV ga haray komin Alpha Ahmadou Diallo e jibinande Timbi Madina e haray e Timbi Madina haray komi woni vice président o ka ɓantal international Timbi Madina e ka bureau moyen Guinée kadi komi membre ka diwal ka diwal Timbi e bureau moyen Guinée on kadi e haray komi membre e toon kadi inchallah kadi haray miɗo salmina ɗon kadi commissaire Souleymane haray miɗo weltanamo kadi miɗo jarnamo miɗo weltano ɗon kadi yogaɓe wonɓe bureau moyen guino e diwe ɗen tati Fouta Diallo ha miɗo salmina kadi Alaji Baylo e président ɓantal Timbi Madina international haray ko d'abord inchallah en dar ɗon ha continue haray yewtere men nden e ko hikki yesso ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. eyo awara jarama onon kadi monsieur s'il vous plaît. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد السلام عليكم ورحمة الله اي awmi yedde Allah mi joola e jan kisi woni e mum do hiro taw dendagal fuɗɗori e PDG Jama TV on e golloɓe gaɓen fof dal ay onon Diadia Salimatu aray si weƴƴi ɗon gay ko Ismaïla Diallo minete jibinande Laguine sous préfecture Ninguélande aray miɗo hiro on fof do min gay komi membre ko bureau moyen Guinée aray miɗo hiro ɗon kadi président Souleymane ha e président préfecture amen o Ninguélande ka bantal portal fi bantal Ninguélande aray miɗo hiro président Bobo Mamadou Bobo Safa aray weƴƴi ɗon miɗo jarna on kadi jarna golloɓe gaɓen fof assalamu aleykum wa rahmatullahi awa haray on jarama minen kadi min salmitike e joni haray en fuɗɗoray onon ɗon e joni haray temmen on hande e waɗe innayi intégration gonɗum woni ɗum e ko fi ardu e wonunde e gurdam Guinée jok kala ka wontiri ndi leydi Sénégal haray hande temmen on koye ɗum ɗon mawɗen yewtude si Allah jaaɓi joni haray on accay hakke kono onon monsieur Diallo Alpha Amadou e haray ko onde tuma seeni ɗo e ndi leydi Sénégal waɗi duuɓi jelu e haray ko bila 2004 mi ari Sénégal 2004 ko onon e ɓeygure mon nde wondiga ka ko onon tun e ko min e ɓeygural nde wondiga ko argol wonugol arɗon ka ko yaha ara e la yaade wonde mi yahay mi ara wonde la yaade ɗum mi arta ok e ko gaalo mon gollude joni e nder ardu mon ɗum ɓay ko ga wonɗon e o yii tigi tigi en ɗe wayinde nationalité ji ɗi fof ko guinéɓe ɓen ɓuuri ɗuɗude nden ndi leydi Sénégal haray woodi piiji buy ko yiwɗon
eyi woodi E ko piiji buy nan ɗon. ɗi mi yii e mum kono ko enen guinéen ko yimɓe ɗiɗo woni ɗo ko annduɗo ko haqqe mum on e mo annda haqqe mum on ko ɓe ɗiɗo woni ɗo e min noon haara bila mi ari ka leydi ɗo mi heɓali probléme mi heɓali sartede e fuy e sina bila mi ari ka leydi ɗo lan jogii teddungal yer ko Allah faymi gurdam kono no heɓorade ka no newori ɓay Allah waɗi arki silanta elan anndi ko honɗum mi duwa waɗude taho ko mi ari taw mi acci ɗaɓɓude ko sariya leydi ndi ko honɗum neɗɗo sariya leydi ndin haɗi taho ka leydi ɗo ya neɗɗon ko duwa wadde kon e ko duwaka wadde kon ko noon tawa mi ati ɗaɓɓude fi mum ha mi anndi kono leydi ndin ndi haɗi e mi renti e ko leydi ndin haɗi kon mi ñiiɓi e golle ɗen mi tori kadi Allah ballal alhamdulillah kono amma innegol mi hawri e sattendeji goo bange ka laamu walla e kamɓe société maɓɓe on haray min dey alhamdulillah bangeam mi yiyaale muɗum haray min tellen ɗon mi heewa commentaire ɗon e fiiɓe noon ko ɓurti Voilà. Monsieur Ismail non no woodi ko makontele ma ɗon onon kadi haray min kadi haray ko wano duuɓi jelu waɗɗon ɗo e ko honno senorɗon e ndi leydi Sénégal ɗo haray min kadi ko 6 mars 2011 woni ko mi ari ɗo pour la première fois eyi kono alhamdulillah ila mi ari ɗo yettude Allah boyi e yurmede Allah oti hawre fayda ko ɗum wiyete kala gollowo a hawra e satte ndeyi kono en tant que hiɗa heɓude ko programme ma hiɗa e jaam a ala probléme e laamu a ala probléme e société en tant que fayda probléme jama men on honto woni koko ko tafamade wolɗo joni kon sa ari e nokku a ɗaɓɓitay taw ko honɗum nokku on landi ko honɗum woni droit ma on tawa puisque ɗo ya landade nokku kala ka wonɗa ɗo ya landade devoir ma ɗaɓɓiti droit ji ma ɗin taw waɗaɗi sa waɗi droit ji ma ɗin ha itimi on tuma hande kadi devoir ma on hettugol ɗi haray mi sikki ɗon metteta fi noon joni haray min on alhamdulillah ila mi huɗɗo ko jaam e salam mi heɓali probléme ɗo hay pus oti kadi Allah nasikude gurdam nan heɓude no feƴƴinira e hoore jaam alhamdulillah woni ka bange société woni hakkude an e laamu joni e woliɗo fi affaire saria on andi noon buye meɗen no woodi joni hara ɓe anda saria may haysi ɓe faala respectude saria on hara ɓe anda ko honɗum woni saria tigi tigi on hara ɓe ɗaɓɓitata kadi ɓe ɗumanani est ce que ɗo wawi expliquande seeɗa e fe communauté guiné on tigi tigi si ɓe ari e leydi ndin ko sariyaji honɗi ɓe duwa respectude ma ko honɗi ɓe duwa ɗaɓɓitude si ɓe jooɗo wano honɗum e honɗum e ara num ɗum sa ari e leydi e ko ambassade ma on to attoɗa yidde mum taw ala hollitoɗa e makko a hewti e leydi ndin landuɗamo kaydi ndin o jonnama kaydi ndin nditede consulaire ndin jogoɗa ɗin ɗon kaydi si a heeɓi ɗi ɗon kaydi ndara kadi ko honno ɗaɓɓirta gurdam maɗan kadi e no newori hara on tigui jaɓal natude e domaine groupe sa innike ko ma a ari e leydi goɗɗo hande kadi bila ko yaltuɗa ko maɗa ka leydi makko affaire andira ɗum ɗa duwa wallide ɗum to ndara ko fi ko adduma kon sa heɓay ko adduma kon si tawi heɓotako ndara kadi leydi goo no ruttora leydi goo ndara sita toon heɓoyto kono si tawi ɗum ɗo waɗali a ari tun a jooɗike a fanki a jogaki kaydi ay hunde hollirndima moodi an ko ɗo iwɗa ko ɗo jeeyaɗa ɗon haray an neɗɗo arɗo ɗo e tawi e leydi ndin ɗo haray toñi sari leydi ndin ɗon haray na leydi ndin toñima haray ɗon ko an toñi hoorema kala ko ƴawma ɗon haray responsabilité on ko an neɗɗo jeeyi ɗum ɗon ka ton dañi ɗum ɗon hoorema haray na goɗɗo fama walla leydi ndin haray foma haray ko haɗon miyande fiɗum inchallah monsieur Ismail oui haray no woodi ko makontele ma ɗon ɗon haray telema ko sariyaji leydi ndin si on tigui ari haray ko honɗum e honɗum o haani e wadde ko honno o haani e wonirde ɗon haray toujours ɓana bonnugo yewtere ko talfamanden ɗo ɗon sa ari tigui tigui on yo ko ambassade ma landoɗa
présente ɗa taw hollira a présente ke ka leydi a yari ka leydi ɗo ɓe jonnama carte consulaire sa hendi e carte consulaire ma o guera o ɗaɓɓira gurdam ma ɗan no dagori hara natali e piiji ko en tawa puisque ko adi kon taw enen pullo Fuuta ko anduɗen ko jam e salam goo ko wiyete wono groupe walla yewgol jokka piiji tawata jokka affaire puydan enen en tawa ɗum enen ko adi kon ko Qur'ana e sunna anduɗen ko ɗum tawrete mawɓe men ɓen e golle kala ko heɓuɗen ko hoore ɗum noon ni kono andi o émission ɗo ko fi communauté guinéen on fof wonɗe wolde fi wona fi communauté haali pular ma communauté baskote ma communauté ɗum ɗo ko fi communauté guinéen on fof donc message on ɗo ko fi communauté guinéen on fof mo kala ka wontiri donc haray toujours kaka émission mon ɓeydodiral guinéen kala faalaɗo intervenude o émission ɗo haray meɗen accitude numéro 78 116 82 38 78 116 82 38 donc haray men salminimo kala ka wontiri e nder ndi leydi Sénégal ɗo kala ka wonɗon men darde sika ka télévision mon sika ka YouTube kala ka wonɗon men darde sika page Facebook haray men salmini on men landike siɗon e jang onon e ɓeygure mon nde haray télé maka régie ɓe wonɓe ɗowtude ha waɗen o émission men ɗo ɗum ko côté technique on haray ko PDG on tigiri haray en salminiɓe kamɓe kadi kamɓe ɓeygure maɓɓe nde landike so tan ala e maɓɓe jam donc haray en continue e émission on inchallah monsieur Diallo Alpha Amadou madame Salimatou donc joni ko wano hollirɗon noon ɗon andi on holli si on tigi ari ko yo yawka ambassade makko o ɗaɓɓa kaydeji ɗin ne eyyi kono joni noon no woodi woɓɓe ɓe aray ɓe wonira ni ɓe ɗaɓɓitata ɓe landotako e woɓɓe wano woɓɓe men no woodi si ɓe ari haranaka goɗɗo ɓe ari o yiyeɓe walira ni ka yaasi hara hay hiwra goɗɗimoɓe maɓɓe nanoɓe pular haala ko ɓe haalata kon ɓe landoɓe ko honto ambassade woni ɓe wawata wadde donc haray ko onno wiɗo feeɗum taga ɗen ɗon bange wono argol e leydi ni tun e ara a ala contact hay goto addalma kadi a ari kadi a présentaki e communauté ma on ɗum ko erreur janano erreur mawɗo noon par ce que no tawa ko won tampinde hoore men wonɓe ɗo ɓen e surtout wano commissaire Souleymane e mo tampi e fi mo moƴƴa en jaɓali wadde intégre moƴƴa ka moyen Guinée e fi communauté Guinée on kadi fof fi en waw yahude e si tawi en wawi no famude ɗum ɗon kala iwɗo e nokku aray yaha e communauté on kumpita communauté on no ɗo o hawnaki communauté on ƴetta lawol wongal newantomo ngol ha o heɓa kono tawi enen e tigi tigi dal Guinée jon en général en jogui faiblesse e heɓugol ka renseignement en jogui ɗon faiblesse jano ɗum ɗo naynugol ko oɗo ko ɗum ko général ko Guinée jon fof no jogui yon ɗon probléme en duwa noon finande ɗum ɗon oɗo zaman hande hewtuɗo en duwama finande ɗen ɗon hunde siɗa yaade e leydi ko honto wonɗa yaade ko honɗum wonɗa yahande ko hombo wonɗa yaade ɗaɓɓito heɓa ko laaɓi e mum hay siko accoma e balɗe yontere walla jonte ɗiɗi kas ko hébergement si wawa iwde leydi ara e leydi min haray landi sukaɓe hande on ɗon domin inchallah allo on acca yakke goɓɓe no noddude ka ligne ndaren no ƴeewɓe ɓe allo bonsoir salamu aleykum allo jaram nala toon allo jaram nala toon jam tiri e on accay hakke si on falama intervenude on ɗuyta e volume télévision mon on sina ɗum e wata famodirde non ok awa nala toon tana wo ala onon ko onno makete ɗon ko onto wonɗo men noddude Alpha Mamadou Diallo depuis Dakar Alpha Mamadou Diallo depuis Dakar
Oui, miɗen heɗiti on. Ok, en fait, émission ɗum ɗo c'est très important. Allo? Allo, oui, miɗo heɗitima, miɗo nande. Émission ɗum ɗo mi yimɓe en fait moƴƴa noon communauté guinéen on. Eyone. En fait 5 ans mi waɗi ɗo. Heɓi 5 ans gila arɗa. Kono kono wona spécial quoi. Allo? Oui, allo, miɗo nande. Continue. Allo? Allo, oui. Min miɗen ɗuuɗi ko leydi ɗo kono jokkere nannan no manque gonki buy Eyone. no manque buy malgré wano communauté ji heddiɗi ɗi wonɗi ɗin ɗo eɗen seedi e maɓɓe moƴƴa min yaari ɗo en 2019 armi anda en fait iɗe woni majorité ko leydi ko fur et à mesure nomi nedirtin noon ko leydi ñammi jaayi ɗen ɗuuɗi ko leydi première fois mi ari mi adressé goɗɗo e pulaar mi nani mi woola pulaar o jaabaki lan mi wolani mo o jaabaki lan après fur et à mesure noon waɗirta noon mi anndi mbaɗugol mila o ayde yeeɓe ɗo ɗum ɗo fof go hesiɓɓe ma nde mo wolanɗa pulaar mo jaabaki ma wara o sali mo jaabaade eyo mina ok fiiɗamiji wondi e ɗeya luttuɓe ha ala dernier tan koni musidɗo ma no wayri wo ko musidɗo ma il faut que mbaɗoɗama ɗum ɗon de. allo oui joni noon ɗiɗa ɗum ɗon mi sikki ɗon jokkodiri e communauté guinéen o non joni en fait joni ko min yimɓe men ɗo woni ari noon ko min étranger wonde no waɗa sana o ari ko min comorien centrafricain ko minen meten ɗo wondi groupe minen yaɗotaɗa min jewtotota kono joni ko min e yimɓe men ɗo woni kono en fait kadi ko au niveau de l'autorité en place Allô, oui, continuez, je vous écoute. Ko autorité wonɓe ɓen wona surtout au niveau de consul a yaade déposé a kaydiji ma fiya heɓu consulaire hara ko tout un probléme hara tamma no permettanɗama chaque fois a yaw récupéra carte consulaire ma joni noon ko probléme a cuakke joni noon ko probléme joni ɗum heɓa toon so yeeyi toon ko difficulté ji hon ɗum ɗon so yeeyi ɗaɓɓugol on carte consulaire joni na ko wiɗo allo oui mi nana ko ma ko ɗon mi inni o wii so yeeyi ɗaɓɓugol carte consulaire mon on haray ɗo mari difficulté ji par ce que tammon on permettata on yawgol toon sonowo sono min min ɓurini ɓurgol carte consulaire depuis mois de mai passé depuis la woni normal na fujo aɗumani gana kono hettugal chaque fois tuɗo mbiyeyiɓe nala ko nufi ni heni ara je suis obligé mi ɗiya toon ara mi talan consulaire o ha sami permini joni leston mbi accimi sera consulaire o mi ya moƴƴina passeport am mi jogo ɗum yo ɓuuri wonde importance par ce que consulaire normalement sa ari e leydi passeport ma o a doit heɓude passeport kono ko consulaire ma woni permis woni damal droit et autorité woni go e leydi ara wona quoi par ce que yimɓe duuno ɗo aya goɗɗo no wotti 10 ans ara wala poursuit tay guineje to yiyata joni noon carte ma o a hettinomo ka hettadimo jusqu'à présent mi kal consulaire o kadi ko goɗɗo mi gollanta ko terminal yannotomo peñinnamimila yaade a yaw joni noon andi habbolan ɗa andi joni ɓeyni o enrôlement on kaka stade wona waɗede ka stade wakam wana voilà joni noon a yaa ƴetta renseignement par ce que ɗa andi wona jour jegono woodi hara ko ɗum ɗon ko fi déposugol tum ɓe waɗata jour jego kadi no woodi hara ko jonniɗigo yimɓe ɓen carte je mum ɗen andi so hawrodirale ɗum ɗon a wawata andude a yahay renseignoɗa andi ande technologie en développé andi ande surtout woni ɗumeten ko wannoɗo difficulté ɗo fof faala e populaire e duwa des recrutement hay so ko gon volonté ne woodi ɓenɓe ɗo
marque volonté walla ɓe yimɓe metta consulaire ji maɓɓe ne ɓe moƴƴini consulaire ji joni jogaji ko tutti un probléme maintenant c'est pas normal ko jogoɗa consulaire woɗɗo on ɗum aranga ta joni sa wallani carte consulaire a waɗi demande carte consulaire ça fait un an de cela depuis waɗi carte consulaire ma hay sali ma hay importance ala a consommi beaucoup ɓuri ko jogoto tawno ko awa komi innatama ya yawdara kadi par ce que mi heeɓi information wondema hiɓe jogui toon carte je yimɓe dongal donc yimɓe ɓen ala yahande yimɓe ɓen ala yahande ɓe jogaki numéro hay goto mo ɓe sa moƴƴi sa yeddepose ko consulaire on ɓeɗaya habbo ɓe moƴƴina ɓe dennita peeji ɓuuri kono waɗi kono ko guine to yiyata ɗo nafal fo na consulaire parce que c'est tout un problème normalement à cette personne doit avoir ses papiers awa on jarama Boury albarka ɓe nani message mon o allo allo oui a gaynani taw non min gaynani par ce que lagine no miijitorɗa fi lagine wo a découragé ko fifiyo waɗa on décourage o lagine kaka men koyta moƴƴinta lagine lagine kaka men lagine ko kafu fo nayi décourage kono normalement kaydi wala wona kaydi ko foɗuma kaydi ko inspirugol ɗum ça fallait pas prendre du temps jeunesse guinéen ɓe woodi ɓe janguɓe affaire technologie informatique normal ko ɗon non consilomi so aɗe résultat ɓe na a joni hare walla men walla min soɓeɗo ettira candidat ma ɗum woɓe ɓe engage ɓen ɗum engage kamɓe kadi sallitamo awa joni men nani namin tun kadi nani haray wonɓe darde ɓen fof nani no gasa hay consilon hara o nani so tawi mbo darde oɗo min waɗi kono pays mo waɗi ɗo somi yeewi engage consulaire amo dès que premier jour je ko président on consulat men o woni général consulat ko ɗum woni yaami engage consulat mi yetta consulaire amo mi wattade duutan yonɗe kono sénégal ɗo ko min ɗon ɗo avec l'autorité en place il peut faire du trop joni noon autorité on a wi no faible joni noon Anguila hewtuɗa e ndi leydi ɗo tigi tigi on ko contribution honɗum wawɗa wadde fi wallitagol e probléme ɗi yiwɗa ɗon par ce que a yiiɗi honɗum waɗa pour que lagine ko jaarugo esafan non seulement génération ya woni waɗa ɗiño wona fini e anda way ɗum ɗo lagine waɗi ɗum waɗi kono kala no waɗi surinande ɗum an en fait ko min ne fikkama ɗum ɗo yaade ɗo kono communauté guinéen fof no dowa wonde hunde woni sooto woni maninka woni kisi woni berse hana aya ɗon oɗo ɓena ɓen oɗo ko sudja oɗo ko puula kono technique ji ɗiyanoɗi ane fiya ressorti kamɓe wonɓe Dakar ɗo anan ta ɓenna oɗo ko ni kamɓe ko fof to inde le yimɓinoto ko ɗum ɗowaɗen filliti joni noon an kadi en tant que jeune tu es guinéen comme nous essaye de faire quelque chose hayso ko ya créé mouvement de sensibilisation no gasa heɓay wallitotoɓe ma e hoore ɗum ɗon par ce que andi piiji ɗin e koye wallidir so wallidirali marsata voilà par exemple an a yii ɗuma on ton no woniri ton noon a nageta e welalima mais tu n'as rien fait a jooɗiki a fanki olanali hooreɓe wonɓe ton ɓe non yimɓe heewi yiide autorité en place yimɓe l'enfant yiide suusiɗon direct e jaɓaɗo e joni noon si tawi ka autorité ton tigi tigi o wawali heɓude accès e télé maka communauté ji luttuɗi ɗin par ce que communauté haali pula no mari ɗo représentant communauté baskote no mari représentant communauté foore no mari représentant communauté mandeng no mari représentant ɓen ɗo fof wawani yiidude hay goto communauté haali pula ɗo ba allo oui
communauté Haalpulaar organisé ala jantede ne seeri keɗoga mais malgré minen min assistino kono hayde sa normalement communauté Haalpulaar ne organisé Dakar min Nous avons nous remercie nous remercie pour toujours dans le courage, même sans que mais à la jeune oui, ma attend, on est à la fin de solution. Quelques heures seulement, il y a Akita, c'est de l'ami qui se met à l'Alpulaar. Il y a Arasal, pour revenir comme Awasa. Arasal, Daniel Soran, c'est tout un problème. Awa joni en ndara si Allah jabi woni do affaire du poste ni une console là tout le monde qui ne sont pas arrêtés là il y a net Dakar ça compte pour majorité woni dari anormal awa joni hara tigi tigi o me weltanike ma men nani message ko holluda kon OK hara merci. Merci beaucoup. OK. Bye. Haray kaka émission men beydondiral Guinée en toujours wonde. Wala haray monsieur Diallo on nani odo ko holli kon. Odo mi famille yewtere makko nden kono no wodi kanko tigi ko o gaynali famude fimu. Fi innugol joni hande si chayi ka on ari amba kaka stade do den OK. Acciake kadi goddo kan noddude ka ligne. Allô? Oui. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Onon do noddu ko ono makete don ko on do men noddude? Mi do nodda Wakam. Wakam. Inde monde? Woni ko pay computer. Pay computer depuis Wakam. On jara mare me den hediti yo. En kay men jarni men salmiti kam mo men jarni on me weltani ton ka plateau do. Haray ko émission men beydondiral Guinée. Émission beydondiral men darde mo ni vraiment yetti don programme hittude sondo do sondo ka sare meden do Dakar Sénégal en tant qu'étranger haray jama musi ya ma étranger haray ko kaydi représenter do ambassade do wi ma étranger sayna do ko kaydi lendi ngo jettata ona citoyen joni hay mi tori jama meden ngo marbe kaydi be ala kaydi marbe kaydi den de burda teddingal kaydi ji mabbe din be ala ben be gera faire no be hewtire ka ambassade be dabba kaydi consulaire mabbe o non kadi ene ressortissant Guinée wonbe do be wakkilo be ndendiren juude wallito de ambassade don hara waaye wallude wonno carte d'identité hara moƴƴinta do honno passeport ji kay hara moƴƴinta do ɗum kadi waawi wallude ressortissant o hara boyi waawali déplacé inna yahay ha lajune hiɗaɓɓe go passeport awa ɗum kadi ngara e difficulté ji ɗin no woodi e mo moƴƴa awa se jama woɓɓe no ino tarda e mum goɓɓe no heɓde gallankorji e mum OK. hara kadi wono ka consulaire ji iɗen tori wonɓe hikkiɓe toon ɓen ka bureau ji surtout jama meɗen on hikkaniɓe e ndefe muɗum ɓe wallito en hara ɓe wolno jama o sise woɓɓe hara anda jour je honde déposité woɓɓe hara ɓe anda jour je honde récupérété woɓɓe nan no wiwa ɗo hay ka woɗɗi ara ɓe ron ka déposude tawa kadi koɓe yoɓɓu paasi kadi ɓe hoota ɗum kadi kadi wonayi taɓɓere hewde e muɗum kono onon ɗon kañum kadi o wawa kala wonɓe darde télé on hara wawa heɓde information e jour je ko déposité ɗon laaɓa na jama o hara goɗɗo ndeno déplacé o ara himo andi ko jour hombo déposité ko heure hombo kañum kadi o wawata arde ko heure hombo kañum kadi ɓe ka déposité ɗon heure hombo kadi ɓe aritata
si tawi mi faami moƴƴa ko faala ɗo ko yo min tigi mi yaw mi rando mi renseigno ko jour hombo déposete ko jour hombo retirete namo ko ɗum faala ɗon namo awa en daaray si Allah jaɓi no ne worta o no ne worta si Allah jaɓi e wallidira joni hatta waɗo hora mi salmino mi weltano mi weltoro mi weltani kaɓe musidɓe men jooɗi ɓe katbato ɗon awa haara menen kadi mi weltanike on jarama e waala e jaam ok inchallah merci barkama merci haray toujours que ka émission men ɓeydodiral Guinée e wonde tigi tigi haray c'est le même problème o yii toujours kala nodduɗo ko ɗum woni wullitade ko fi affaire ko ɗuma carte consulaire kono min mi sikki tun jama o woni e faama gaynali faamude ha joni ko honno ɓe gerdata ɓe par ce que ɓe wawali andude ha joni ko jour hombo ɓe wawata yaade ɓe déposa ko jour hombo ɓe wawata retirude acce hakke kadi ƴette goɗɗo ka ligne allo allo assalamu aleykum waleykum salam ala mum on jarama bangue on jarama nala toon alhamdulillah nene mum ina ɓen to awa inde nden kon to wonɗo men noddude min ko Alassana Diallo min netena ko Medina min Alassana Diallo depuis Medina eyi awa ko alton gon de hara ko alton go de no wonde mum no important wax dëgg yàlla ne mum heɗa ñaani wattande hakkille ka meɗen awa eyi on ɗum kadi minma ko ɗum ɗon ari ko ɗum ɗon awa on jarama nani on jarama Bouy Albarka alors c'est toujours dans notre émission ɓeydodiral Guinée haray mi yettimo kala ka wontiri min landike so tana ala mon e jaam hari komi woni wowlude e tigi tigi on komi faami ɗo mi jama o wawali ha joni andude ko honde tuma ɓe duwa yawde ɓe déposa ko honde tuma ɓe duwa yaade e ɓe retira carte je maɓɓe ɗen donc ɓe yahay par exemple hara ko fi déposugol hawrodira hara nde ñande ko jonnitugol carte je ɗen ɓeya woni ok joni somi faami ɓe wonɓe yewtugol ɗo andi sa anda hunde a andande e dépôt kaydi fo hino andi ɗum ko bimbi déposité kaydi taw go'o ɗon ko domaine goɗɗo goo e wono o ko addi ha adda ka ɗo ka stade oɗo Wakam ko par ce que jama o jaɓano ƴettugol law kaydiji ɗin yeeyi noon ha ko question de affaire politique ko memmini ɗo tawi yogaɓe joni ala kaydi fitnaji ɗi ɗuuɗe leydi joni noon ko nangugo yimɓe ɓe non fi question e nandugo yimɓe par ce que toujours min am pour am min toujours ko annet ɗon toñi hoore non fewdo kadi andi ɗi manifestation ji ɗo ko ɓe nangi yimɓe ɓe ɓeyni ɓe natta non ɓe innaɓe natta e goɗɗo accu hakkere ɓe innaɓe natta e ɗo goɗɗo par ce que commissaire Souleymane o yewti fi mum o explique ha laaɓi ɓe innaɓe natta e ɗo goɗɗo natta ɓen fof ɓurɓe hewde ɓe non responsable ko nattira kon min ko ha ɗon mari ko fewdo on se noon fewdo ɓen nangaɓe ɗon nanga ko on se noon yimɓe ɓe donc Bouy fini conseil Bouy fini andi ko ma consulaire o ɗaɓɓe par ce que la mari preuve ji ko terrain ji woɓɓe daynalanka terrain walla heɓa consulaire waɗnan ɗum ɗo waɗnan ɗum ɗo ara woɓɓe waɗi plus de 5 ans ɗo woɓɓe waɗi ɗo plus de 6 ans ɗo ara ɗum fof ɓe ala consulaire joni ɓay tum même joni tum ɓay joni autorité to gimmike fi sendirgol koɓe jokki soɓe ɓe jokka soɓe ɓen ɓeyna joni ko majol daare fi affaire consulaire sa daari fewde ko ɗum memmini manifestation memmini ɗo e a yahino ko ambassade a tawi no yimɓe ɓen no heewi a sikkene noon ko goɗɗum go événement goɗɗum go waɗa soit ko poli walla goɗɗum go hatta yimɓe no heewi a ɓurti joni noon kala arnoɗo si kala arɗo leer mo ari o yew ɗaɓɓo yon kaydi o blocage a tawno yahe ka stade ɗo enen ko toon consulaire moƴƴinte joni noon kadi yimɓe ɓen no wullitade ka stade toon ɓenna nangue nguen no ok yimɓe ɓen kon wullitade kon komi haalanma ko mi arta toujours point maɓɓe ko ɓuri heewde kon nde ɓiɗɗo adama heeɓi lette tun waɗa kanko ni sabon par ce que ɓe aɗano cause on kon ɓe duwa wadde kon dès le départ ko ɗon probléme o ɓuri woni wonde e hoore kadi en ala respectude hiérarchie ji men ɗi
mo ñilan hande communauté guiné jokkaɗo en ɗam min nayi non kan en question de timmi madina min nayi non sous préfecture timmi madina on en terme au sénégal ɗo meɗen mari bureau des sages meɗen mari ko winte kon systéme administratif ko ɓeyinte lasbello bari ko kamɓe laami nokkure nden ala kadi e district ji timmi madina ɗin fof e wonɓe dakar ɗo ɓen ka représentant komin jippoyal koyɗe momin yahaali ɓe yewti fimum fino min mogodira min wawi yarude meɗen humi kadi ka bureau moyen guine meɗen humi kadi ka diweɗen tati Fouta Dialo ɗo ka Alhaji Alpha Amadou Aygel ala mo timmi madina mo anda ɗum ɗon kala wiɗo anda o ɗayno hoore makko rek to a wiide laamu lagini um koni ko nangam sangal noodi piiji goto siɗi waɗi wallin fiide on daaro solution on heɓora voilà kono sa en ñan joni par exemple on mi nayi o grand joni yewta ɗinugo joni par ce que heɓal consulaire d' après nangam sangam mi yehi lagini moƴƴini passeport ɗi tan ɗum ko pimu waɗaɗama acci kadi ƴetten goɗɗo ka ligne allo allo assalamu aleykum waleykum salam on jaram de on jaram nala toon ala toon tana wo ala no weltana golle monde no moƴƴi awo noon kadi mi weltanike on ko onno inde nde kon to wonɗo men noddude minan wiye Amadou Ba ya Wakam Amadou Ba depuis Wakam haray men salminima an kadi an e ɓe guure ma nde ok yettama haray men tolnima ka émission ɓeydodiral Guinée fof no ɓeydodira noon no moƴƴi quoi no moƴƴi ko feewi mais komi yiɗo ko min komi yiɗo kon mais ambassade men mo dowa toppitade population makko o holla ɓe laawol ko ni gerdeten ko ni yareten e son famille so si tawi population makko yehi ko ɓe watta supposé man consulaire on ɗon mais no duwa wonde respecté oɗade hokkaɓe respect mais kamɓe kadi ɓe hokka mo respect ɓe wawi ɓe yaada e laawol ngo holla ɓe laawol no yaara noon mais ko woni ɗo ko Dakar ɗo ko enen fulɓe Fouta ɓe yawi hoore men par ce que saabu on fulɓe Fouta si ala kaydi e saare tawa vraiment de ko yawre ɓuuri par ce que ko feƴƴiɗo kon e grève on ko feƴƴiɗo kon mais ko fulɓe Fouta to ɓurno yawede nder mum quoi musidmen ha ɓurti quoi par ce que naare jo nanngaka ɗo malien jo nanngaka ɗo ko prestement ko guinéen rek on faami mais ken watta hila enen guinéen o jonodiren juuɗe hokkodiren respect yaade e jama on hollen pour vraiment enen ko étranger ken aruɓe sofa ala jen ko maki ɗon kon mais ɓen duwa hokkude respect hoore men sen hokkal hoore men respect en wawata yaadude hay gooto kala ko yahuɗen ad New York États-Unis yawɗen so holli jikku men o tawi jikku men wona jikku moƴƴugo en boyrete kala ko yaade enen pulla Fouta en holla jikku men guinéen ko ni way par ce que ndaare en holno lagina no wonirno grève men on quoi par ce que enen guinéen to watta grève affirmation so guinéen to pulla Fouta to woni warede ke watta hila respecte hoore men enen guinéen ɓe wattani hoore men ande way ko ni yarata ko ni moƴƴiri o son famɓe ɗum watta innu ko enen guiné pour que ni dal e ŋaccidir noje sama fou himɓe men ɓen woɓɓen iwi lagine ari ga anda lagine vraiment ɗari ɗo ɓe ala ɓe anda lagine ɓe ala woɓɓe mamme pour ɗen heɓeɗo jandal o vraiment ɓe anda guiné hande ɓe anda guiné janggo ɓe ala kaydi d'origine guiné o kaydi sénégalais mais koɓe moƴƴindirta ɓe kaydi sénégalais par ce que ɓe wiyata pour ɗandal hay ɓe wiyata woɓɓe maɓɓe hara wona valable par ce que ɓe andi way ɓeyɗo ko étranger na kaydi honno yimɓe leydi maɓɓe no ɓe moƴƴiri on faami ken duwa wattande hila no wonɗo yarde noon quoi ambassade men o downodire juuɗe e makko
wallindiren heɓin passeport hara o moƴƴinanen passeport o moƴƴinanen consulaire valable complètement o faami ɗum yaare laawol men ngol laggini enen guinéen ɓurten faamodirde woni nene gooto woni baaba gooto si woppiri ɗon ko wonde waddalo ko walla ko wonde woldalo ko yarata ko wonde korugam ɓe ɗum hakkude men on faami ɗum ko hambuɗa ko hambuɗa exemple nde jotnon ɗo min immotoɗo mi yaha wallo ha jas ha mi fottata sénégal aji no piya fottata seno maninkaji no piya mi fokkata bambaraji no hono sosoji no piya walla woɓɓe go no piya mais ko fabela yo e fabela ko pulli fuuta nantano wola agressation ko pulli fuuta agressete ha ko piyete ko pulli fuuta piyete mais huɗare men hoore men watta min hoore men hila watta min hila e hoore men wallidiren so wi pulli fuuta no daranaɗa itto immoɗa yaha vasanama in lamdoɗa ko ɗum waɗi ari himɓe nemi himɓe leydi ɗo ɓe ara ɓe toñama ɓe gayna ɓe daro tagal ɓe namma way kan toñi har ko kamɓe toñima so yehi ko laawol ko toon sendirton gono fenade enen guine en jonni wuro jooɗi accen haala ko wal haala gasata en moɓodira waɗa réunion fop guinéen fop tout aɗa moɓodira waɗa réunion ha ndareɗo laggine honno wondi laggine fe leli ha wanno exemple Alpha Condé e Sénégal e laamu ngun ɗo ko premier le honno honno ane hombo ko Sénégal min gañinoɗo mais ɓe yittiɓe wiije min fodalde demi Alpha e ngala doole ha te wattan hiila moɓodiren so moɓodiri gaynay en gaynay fop en gaynay waɗe règlement waɗe correspondant wona nene goto baba goto aɗen waɗa ko rumam beɗumam en faami ɗum haray ko ɗum ummitori on accon hakke halanka jeedi no hoore mum nan wona yawrema mi weltanike on jarama Buy mi weltanike e yewtere nden o yewti ko Laba awa haray on nani ɓeɗo kadi ko maaki ko eyyi ko non woniri ko grand jo yewti kon kono e a yewti en nane yewten fi Guinéen no woodi piiji ɗi yewteten ɗo hara ɗi no nani no woodi piiji ɗi yewten ndaren kala ko anɗon hoore muɗum ko moƴƴinta hakkude men kon yewten ni ɗon nden ɗon toɓɓere par ce que ko moƴƴinanta en koye faala ɗen e ngala natuɓe détail yi gono toon on faami min kono ko minni on konnana min on meeɗa hebde probléme ɗo par ce que no min tawlan andi hoore an telan andi kontumi duwa tippude koyɗe an ɗen telan andi ko koyɗe an duwa ka tippude sa giri ha andi ɗo piiji pour ya heɓe fitna e nokkure yombata jama men on noon ko ɗum woni guinéjo gaynali famude en gaynali famude tellen ɗon goɗɗo duwa karde jooɗo ɗo innen hannde ko probléme ambassade simi woni presque 500 personnes 600 personnes hannde ko ambassade ɗo won ɗon ɓeɗo fof mo waɗi consulaire ɓe faala ko honɗum holli ɗon ko holli en alano ko yaade ko ambassade ɗum o andaɗen kaleji ɗo Allah dande goɗɗum ngo yantuɗo kaleji ɗo min mi wori Côte d'Ivoire min wori pays de guerre ko Allah walli menen toon tawi miɗen jogii kaydiji ɗi mi yaade ko ambassade no tawa ko walliti men e ɗum ɗo moƴƴa e mum e kaydiji ɗin toon tanke leeji kaydi ndin kan no wonde important kono sa inni par ce que ambassade a yeehi ɗum ɗo hannde eti kaɗɗe mari nawnare wotere siɗa jokki golle maɗe fi kaydi ɗonnugol ko ɗaɓɓugol solution kombo mi jonta ɗo 100 francs walla 200 ya réglanami kaydi nano régularité a accita e golle maɗen totalement liggintinna kaydi ngo kaydi woni yeeso ɓiɗɗo adama hay so maayi ko hollugo ma kañum ne mari wala hay ka berɗe so naata ka berɗe pour margol fure on andi déjà o maayi o ma tungo surde kono ɓenna addu kaydi te ñande o ñande yogaɓe no suuroyde neɗɗo ɓelandomo kaydi ɗaɓɓen kaydi ɗum de baala ɗon juutuɗo on ko ambassade waɗi wona ambassade waɗi ko an neɗɗon ɗo a rigida taw bila ka jibinande ma hande ko timmima jina mi jibina ko toon mi woni yomi geru mi heɓata koyente kon jibinande mi gera heɓe koyente kon carte d'identité national guinéen mi gera noon so tawi Allah no hokki mi newede mi heɓa passeport mi ɗaɓɓa passeport si Allah hokkalan ka ɗum noon ɓay pays yomɓe lanta ko passeport entre la Guinée e Sénégal mi adda carte d'identité on allo 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 assalamu aleykum waleykum salam on jarama on jarama goy on ala toon tana wo ala ko intervention min kadi mi faala hewtugol ka Jama TV ɗon mi weltano Jama TV mi weltano kadi émission mo wonɗo wadde ɗo awa tun konno makete ɗon tawa konto wonɗo men noddude
Mamadou Saliou Diallo depuis Grand Yoff. Mamadou Saliou Diallo depuis Grand Yoff. Hare men tolnima ka émission ɓeydodiral Guinée koye goto. Ok, awa Grand Yoff ko yitiro joni jande wolde kon ko gonga woni. Min tigi yiɗɗe balɗe mi yahi moƴƴingol considére. Mi wayni ka dambugal leydi natirgol ka leydi mi hewti min remduɗe jama no natirɗe ɗon en tawi darante ko janduɗo no dari ɗon o wini wonɗona min accummirewal o wilan ko dow to natirita min ñakki firɗima fi allah ɗay ko ɗo jamma woni reedi accummirewal o wilan o ɗakkoromi dow toon natoyni tawni naati o wilan min acce hari noon kaka dambugal wonɗon natirde ka on natira hay woni nokkugo harana dambugal janak kaka dambugal mi heewi koɗe ƴoɗɗo ɗon ko ɗon mi wonno natirde oɗon kadi jama o wonno natirde ok mi faami ko garanta toon jambuɗo joom ɓandu ɓe wiyla ɓawi mi takkuroji ɗum tomi natiri wiyama mi moƴƴinantama hande o wi mi suspendima jeeji moɗo go fuɗɗere toon imi wallirama wuɗinanmi dépose hande o wiilam o wawano nawɓe wimi mi wawatama wallude donc ɓen wonɓe toon no foti respectude jama o kimi yahiɓe ɓeddinamo ɓe jaɓɓomo ɓe anda ko juni en jo ko joɗɗunuɓe ɗon ko fi junoyemɓe ɓen on ɗum mi addi ɗon desalo mi yayti mi dépose minigol ɗo mi yetti kono mi yi carte gono toon hay kala heeɓiɓe émission ɗo mi perike fi allah en yahan carte makko ɗe saabu carte en heewi tan nde yahanaka a peri jama on fof weltanagol jama e tv towanoɓe allah wala mawri o yeeso awa yo so émission ɗo no weeɗi par ce que enen eɗen yiiɗi waɗo sigo émission hara mi tori allah waɗan awri fi télévision mon yeeso min ko télévision mon nde ka suudiano o gara yeeso woni kono komi jiiɗo jama tv awa haray mi weltanike on onon kadi haray mi torike jama on kala heɓuɗo émission o kala annduɗo no mari déposé yahan carte buum ɓuuri 2000 carte no waali jama on ala yahande aray tawni sénégal o kala annduɗo musidɗo déposé yoɓe yawɓe hetta carte maɓɓe ɗe wori fi allah mi laaɓa awa haray jama on nani hara yetanike allah yetanike on yo allah hawlan ɗon nawru télévision o yeeso yo allah waɗu barke kolle men ɗe ñen fof meɗen allahumma amina yo allah ɓanta fi kala junude wonduɗo aray ɓeyde yurmodirde wona ñeene goɗɗo baba goto mo kala yiɗana ɗummoje mum ko yen wuuro mum kon assalamu aleykum wa rahmatullah awa haray mi weltanike on honon kadi on jarama salmini on ono e ɓeygure monde awa haray toujours kaka émission men ɓeydodiral Guinée faalaɓe intervenude ɓen toujours numéro on ko 78 116 82 38 awa haray toujours mi ɓeɗo kadi koɓe maaki ko ala monsieur Ismaël kon ɗum marɗon ko ɓeydi toon télé ma gon sen ko ɗon sayi woodi ko maako ɗon haray wi ko yoyti ka carte consulaire ka ko on point noon ɓuura no jama on tigi tigi on ko ɗon ko mi yi kon ko ɗon ɓe ɓuuri margol probléme ɗon ko gonga mi yeddata ambassade o no mari probléme hiɗen mari probléme ka ambassade mais ko en responsable probléme jigo ko en responsable probléme jigo hande kon haray kono ñande o kono woni nango yimɓe fuɗɗano ɗo nden ñande mi heɓuno ɓuuri 15 personnes woɓɓe ɓen heeɓi ɗo 20 ans woɓɓe heeɓi ɗo 20 ans heɓuno nden ñande ɓuuri 15 personnes nodduɓe lan téléphone e nder 1 heure de temps honto ambassade Guinée woniri Ismaila honto ambassade Guinée woniri hara ɗum fof ɓe anda honto ambassade joni noon a woni ɗo ñande ɗon ɓe woni landade fi makko ɓe an e ɓeygure ma on fof ɗum ɗo a jombi ɗo hiɗa jiiɗi ɗo hiɗa ɗo a wona ɗo duuɓi nogay ala carte consulaire ɗon hiɗen mari probléme mais ono ha waɗi guide fof guide dogiyaari ka ambassade hari on tuma hay min ni Allah wallan ɗo miɗo tawa e carte consulaire mum hokkiti landu go kono ko Allah walli lan nano on moment si lannu on moment ɗo hanno mi heɓayno probléme change o puisque on tuma hay sa yehi ka ambassade ko marché Sandaga on ko wakam won hotel mamel hotel noon tuma ayi motono ɗo yaha ka ambassade tawa non tawi no heewi yimɓe ɓe no ɗuuɗi ambassade on hay ko honɗum nde hara ko honɗum nde o ɓe watano wata retende on jama ɗon fof e on moment watano wonde
fi kala joni sanji seeɗa ɓa jama on uytike seeɗa buy déposé fi kala buy ha joni hetto yaade ɗoytike seeɗa kono probléme on kadi ko honɗum jama on ala yahande carte je maɓɓe ɗe woni ni wa 2000 carte no waali toon ɓe ala yahande ko par ce que ɓe acci nangude ɓen joni o so tawi konde probléme yani wo anditen e ɗaɓɓa e kaydi haray ɗon ko tana ko guinejo toon suusi immagol lagine hande ka pays mum traversa frontiére goɗɗo haray carte d'identité national ala extrait de naissance haraw ala o araw traversa frontiére ko guine tun suusi ɗum ha hande mi yaali jananogo ɗo goɗɗo wonɗo ɗo mo ala carte d'identité national sona guiné en telen no on jama men on no dowa wattande ila mum moƴƴa pour yen waw yiide probléme ji ardiɓe men ko ma gueren ñawde nawnare men nden taw puisque enen ko probléme société ɓurɗen jogade c'est régli probléme ji men ni pour yo probléme autorité men régil aray welay fi pour ami aray mi daro on taw awa on acca ke haray par ce que ko fi communauté guinéen o wonɗen e yewtude e wata wolde fi communauté guinéen ronken kadi wolude télé makko fewndi seeɗa télé makka leydi men haray hanki e yiwno haray e président communauté haali pular on Elhaji Alseni Bari Dalaba haray ɓe joɗɗinano ka e laamu maɓɓe e donc haray kon ɗum marɗon ko hollon télé mango sengo ɗon ɓay hari ɓe jooɗi ɗon comme intérimaire pour le moment mais hanki tigi tigi on ɓe tarannoɓe alhamdulillah e min on mi sifuno fof sina ko mi wata en la weltani guinéɓe ɓen fof d' abord e nder leydi laguine ni fof sinnoɓe ɗum ɓen fof fuɗɗo biyanama gouvernement on addi e société civile on fof e dendanangal guinéen je wonɗo toon arnoɗo kadi toon kono wallahi moɓɓen kadi alhamdulillah alhamdulillah kadi moɓɓen kadi ɓe makuno konngudi haray e himmuɗi e ɗi handuɗen kadi e yewtude fi mum min on tigui tigui la weltaniɓe komi tori Allah ko yo Allah walluɓe ɓe wawa naɓɓude programme no newori lan arta kadi e o banggue wano ko enen wakkiloɗen daren hara e wawi sodde e ley konngol goto woni kamen toon woni ga hara e wawi soddo e konngol goto so goto yewti famen heɓen goto ardiɗo e banggue koyinte kon ka enɗangi heɓen goto ardiɗo ka banggue koyinte kon ka diina ka aadaji kadi heɓen ardiɗo hala kala ko neɗɗo ko yewti si goto yewti en andi oɗo ko mawɗo men ko hoorejo men yewti hay siko payi kon hekkinna yeeso yo taw hara tigui tigui so haali en tejjina e konngol makko ngol ko ɗum ɓuuri labayde ko ɗum ɓurta moƴƴinande hakkude meɗen sen heeɓi wowolowo ko goto kon way heeɓi wowolowo goto hara konngol goto o wolta nanen wallahi société wawa yahude hara no newori par ce que ka leydi ɗo e Allah hino okkiɓe sens jano tawi goto kamɓe ardiɓe ɓen fof si wowli ɓe danay ala no arkisiɓe ɗum ɗon kamɓe ka leydi ɗo la weltaniɓe tan len ɗon ko hunde satti wo si ardiɓen ka diina yewti aya fof no yiltito si ardiɓen ka dawla yewti aya fof no yiltito si ardiɓen kadi ka ɗuma ka ar yewti ɓe fawi ɓe yiltito ɓe darto ɓe jotto ɓe yewta haray ko ɗum duwaɗe jedde e koyinte kon nandintinoɗen e maɓɓe seeɗa wakkiloɗen kadi jottiniren kadi e ardiɓe ɓe wona onon ka presse ji kadi si min heeɓi komin wullito goɗɗi ko wonde men ara men tawa on min ɓangiran oɗo susi no jungo no e amen wallite men ndeɗo wata ne par ce que ko pression jogui programme ji ɗin kadi fof hara mais suuɗaki kadi pression par ce que ko ɗo wata yaade kono andi enen nde metti fi seeɗa e sa ayni joni yomi arɗo o tawi haray lan diwna simi jooɗi gueɗo haray mette fi kono kala marɗo susi no wawi hollide pression ɓe kamɓe ɓe heeɓay solution no hunde ne wata feƴƴirde ma men jokka on par ce que ɗo warani men ɗo walliti men kadi ko onon kadi jogui kadda meɗen kono ɓurtan kadi wallitade en fiyo affaire ji ɗi wawa sakitade nayindigol ko jooɗagol ko blogueur ɓen ka réseau sociaux tout réguilta probléme on donc haray il faut onon presse on watton ma doole e mum moƴƴa minen kadi men jokka on min tambi toon yo Allah moƴƴi golle mon ɗe allahumma amin wa monsieur Ismail ko marɗon ko hollon télé maɗon donc ay ko président communauté haali pular haray ɓe joɗɗinama hanki ay alhamdulillah ɗon on ko adi on taw ɗo weltano Allah weltano guinéen ɓen fof na o ma o alhamdulillah hari
ɗum ɗo hanino wadde neeɓi hi kala hariɗe mari wonnoɓe ka place maɓɓe kono min minnayi oɗo ko pa jano eyyi yo Allah yurme yaafo ɓeɓe lontiɓen aray alhamdulillah yo Allah ɓeydan en pottangal ɓeydanayi jokkere en nande hakkudeji men moƴƴinayi kamen wonta en fi kamen joni acce min ƴetta goɗɗo ko ligne. Allô? Oui, en fait, Kadimi Arti, il parle d'informations comment dire, le président ressortissant guinéen, contactement. Parce que voilà, il fallait assister de l'Union. Président ressortissant guinéen, on faut? Mouvement, en fait, guinéen, il fallait assister. Ah. Joni awa acce numéro mon comme ça men heɓi numéro maɓɓe on say men noddita yon hare DG on hare DG on ƴettana en ɗon numéro ok o numéro mo noddide ɗo attaɗan mi jonnamo probléme ala ɓe ƴetta e numéro mon ok probléme jonnu numéro on awa jonnu numéro on 78 415 41 13 oui joni si men heɓi contact maɓɓe are men noddita yo ok min ɗo affaire structure fi concerne pays lagina o ara je suis woni financièrement woni physiquement awa problème ala si Allah ƴeɓe on hallidiri ok merci beaucoup awa merci bonne nuit haray toujours ka émission men ɓeydodiral Guinée wonɗen e haray on nani oɗo kadi woko numéro représentant Guinée on fo o faala joni noon mi anda haray ɗo ko hombo e mum o faala ɓaymiɗan ɗo haray so inni représentant Guinée on fo haray normalement o yaare ka ambassade kono toujours joni mi wallay mo mi etoto ha men dara min heɓa numéro goo ko min jonnamo si Allah jaɓi ok wana on ɗon domaine e mo dowa andude koye sous préfecture hombo jeeya o renseigné o sous préfecture on si ɓe ala adhéré ka bureau mumen Guinée ɗon o anday ko honno guerte walla e diweɗen tati hakkude timbo e timbi e labbe o ɓatto e o lando e ɓen ɗon diwe kamɓe ɓurtaymo laɓɓinande ko honno woni yaarude ko noon hara mi wata mo yewtirde kono amma haray koko wiɗa ɗon kon so inni ko hoorejo guinéen on fof haray ko ambassade Guinée woni ɗo hoorejo guinéen on fof ko hecci yawti ɗon ko hoore coordination woni ɗo joni waɗa coordination moyen Guinée o ɗo coordination kala no mari représentant coordination kala jogui représentant ɗo coordination noon hara komo moyen Guinée o jeeya haray ko commissaire Souleymane Bari woni président coordination on de la moyen Guinée au niveau Sénégal ɗum noon haray ko non woniri kono noon ma o yawata yaade directement e commissaire Souleymane ma o rewa e hakkude sous préfecture ɗin walla o rewa e hakkude diweɗen tati pour yo heɓu accès toon ɓe maketeɓe kadi modi wuri calere ɓen ɗon kadi modi wuri calere ko kamɓe woni président ka haut conseil de la république du Sénégal en Guinée hara ko représentant Dakar ɗo ko kamɓe voilà ɓen ɗon kadi haray so mo wawi contactude wawi kadi contactude ɓe kono pour yo ko ɓuuri wonde normal kon ma o dara ko coordination hombo jeeya taw o waɗa retracé toon par ce que sa daari wonno ka bureau moyen Guinée e diweɗen tati ko bureau ji ɗiɗi wonti bureau goto non min mi sikki tun ɗo joni haray ko ɓen ɗo woni responsable moyen Guinée on si feƴƴi e ɓeeɗa voilà ko ɗum noon haray ko ɓen ɗon voilà ko pour yoyɓe accès ko faala yaade toon ko fi ɗum mi haalirande ko fi yoyɓe accès si feƴƴi ambassade ɗon haray ko ɓen ɗo woni si feƴƴi ambassade ɗon au niveau moyen Guinée aray ko commissaire Souleymane Bari o wata humpitude ɓe humpitade fi mum ɓe ɗumanno kono pour yo heɓo accès ƴin heña ma ware waɗi ɗaafiji tati mi haalam piiji ɗiɗi mi haalama sous préfecture walla ka diwe donc heɓe accès toon heña bismillah awa joni noon e leeron fayda koko yoni e mais en sakkitora o question ɗon e onon on neeɓi gahiɗo mari ɗo association ji boyi mi nani ɗo représentant coordination haali pour la représentant coordination basse côte moyen Guinée forêt
mais est ce que wano ɗi représentant ɓe ɗon fuu hiɓe mari rencontre hara komo ɓe waɗata hara ko kamɓe tun e jour goto hara ko kamɓe représentant 4 région on fottata on ɗumen ɗon hara koye ɓe fottuɓe yewta fi Laguine no wawa wonde haraɓe fottay wonde ɓe yewta kono ko fi bureau moyen ji noon ko honno mi ɓuuri famude fimu on ɗon Allah waɗi ɓe jogui agrément kaleji ɗo ɓe joni en agrément ɓe mari kaydi laamiɗo yon kadi laamu no andi fi makko hiɗe wadde kadi koyinte kon réunion ji no windede kadi procédure buji kadi no wallinede fi moye guino ɗo la handi ɗo no yahude normal amma coordination ji heddiɗi mi wata mutade o par ce que mi anda non komi inni si tawi 4 coordination ji ɗin hiɓe mari réunion moɓe kafi ko ɗum windema no wawi wonde ko mi artane ko fayi ko ɓinuma par ce que ɗa si fottama mo kala ko fi ɗuma par exemple région mum on ɓurata wolude hay so ɓe wolay fi Laguine mo kala ko ɓurata wolude kon ko fi coordination mum on ko ɗum no waɗi mi landi si tawi par ce que ɗo ko wonde ngo ɓeydodiral Guine e wiya Guine en tout court joni mi jaɓi ɗum no kono komi répondu komi andi fimu ko voilà mi répondi ɗo komi anda fimu ara mi toñi salandike nan ka banggue moyen Guine andi komi membre ka moyen Guine mi jonnaka poste officiel ko wono mi jogui sakko mi jetta toutes les renseignements mi jogo ka juuɗe am kono noon di temla gandi bio moyen Guine no fonctionne wono kam mo yaade kadi normal golle kadi ɓuyrino dogude donc onon question ko RSI on ka moyen Guine wata répondu ɗon question la question de ma partie quoi d'accord awa haray hari kaka émission men ɓeydodiral Guine e wonɗen joni haray tangon kayni écoulde joni haray invité ɓe men ɓe no wawi waynitade joni tigi tigi on ɗo yo waynitade haray ko honɗum marɗon ko waajo ɗon e fait communauté guinéen ok min komi wawi yewtude waajegol communauté guinéen o respecté ngabdi e memɗen daɗɗer renseignement ɓattoɗen ɗe ensuite kadi association ji ɗi woni ka ko secteur woni ko district woni ko sous préfecture mo kala yo ɓatto association mum amma sukaɓe go kadi no ga no créé ɗon kadi association wono ka jeunesse koto wonɗa no yogaɓe no ga no dirige ɗin association ji ara humoɗa e maɓɓe o yaade maɓɓe ɓe ɓe ɓanginante ko ɗum fewni par ce que fewto sukaɓe ine wakkili moƴƴa e fiyo Laguine wono Laguine kono no woodi koye gaynal famude e fonte no hande mi hollitama de tawa réunion no woodi no ko ɓiɓɓe Guinéen ɓe won ɗon kono sa minnama ko teddungal le ma haray no comme si haray la manquement respect enen quoi ay jonnugol information hande jom millam kono ka presse so mi nani ɗo haala par exemple hande wono ilasa sini bari ɓe seedo Dakar ɗo ni simi nani ka presse mi doit ka habbade est ce que ko gongal ko fenande komi yiya kono presse on joni sans wano ko komi inni ɗo ko joni so tawi onon presse on joni habar onon presse on son joni habar meɗen duwa ɗum annade si o yalti tun hara meɗen duwa wakkilade fimu min duwa ko habbade est ce que min ɗaɓɓa ɗon est ce que walla pirce que Guinéen joni no heewi ɗum ɗon une fois si yehi ka presse publiyama hande kadi ko officiel non par ce que ko presse on yewti ɓe yewta ko ɓe duwa ka yodde par ce que ko gande ɗe ɓe jogui ɗi ɓe jonna carte fimu yoɓe yewtu fimu si ɓe jonni information ɗe doit respecté kono noon enen Guinéen ka information hay wolnaɗen en hoolotako ma hoolodiren noon ɗum ɗon ko ma hoolodiren moƴƴa pour yo wawa yaade min ko ɗum toɗi Guinéen jo fof wonen e ley konngol enen moyen Guiné wonen e ley konngol coordination jo men on représentant Dakar on ɗo ɗiya kadi communauté ji kadi heeɗi basse-côte e Guiné forestiére hewto Guiné kamɓe kadi ɓe wakkilo ɓe wona e ley konngol cette coordination on ɗon ɓe sen jooɗi ke wawi humude wawi naɓude kala ko falɗen en heɓata probléme ko ɓen ɗo wawata jooɗade heɓoya information ji e jomiraɓe presse ɓen yiiɗon e hooreɓe wawa réglande probléme ji goo kono na innugol ko siga men wata réglé ɗi fo ɗon hara metta fi seeɗa wa haray on jarama monsieur Ismail oui non gari gonɗo maɗon ko wolon télé maɗon aray ko mari ko ɓeytano no jama on toujours ko
piyen ɓurtu wattande ila ɗaɓɓiten honto fokkita ɗaɓɓiten honto fokkita naren no yaren aray wono autorité men kay toujours ma goto komi wawata ɓeytande toon surtout wono ka laawi ka frontiére ji ɗo puisque ɗon hino tawa e ko Guinée en ɓuuri soñjade frontiére ji ɗin fof noon ka frontiére ji ɗon noon hiɗen jogui probléme jano ɗon donc sabu hon ɗum woni ɓe soñjude ɗon ɓe tan jama o no soñji ka laawi normalement si a ari hande a ala kaydi ɓe dowa ka accude feƴƴa donc probléme men enen société o ɓe dowama renvoyede ka yowata ka yurɗa toon si an sa hewtoyi ka hewtuɗa ɗon janggo goɗɗo yiwata ɗon inna no fokkiti exil hara ala carte d'identité national woɓɓe ara yaka woɓɓe ara carte d'identité national woɓɓe ara hano jogui papier mum complet kono si a ari yo Allah wallu har na baji joguiɗa kono sina ɗum siko baji joguiɗa heɓata do ko ñamaka lawol andi ɗum haray ko tana ɓe ɓire ɓe ittinte haaji hamɓe yaade fof mettitama donc haray wonno naatowo e yaltowo hiɗen jogui on probléme ka men ka frontiére ji ɗin fopp noon ko frontiére ji men hittorɗi ɗi laggine ka ko frontiére natugo Sénégal ga nabo kamen o kamen ko yaltuɗo kamen frontiére ji men hiɗen jogui probléme sa ari ɗe jogui papier ma holluɗo ko a Guinée par exemple goɗɗo wona ɗo ha jogui carte d'identité mum national walla passeport mum ɗum expira ɗo hotaɗa hokkiti yawgo renouvelé ya ko tigui ɗum hokkintimma yaa ha ka lawol ɓe jogoma ka lawol ɓe ittinama ha ɗum ɗon haray wona ko laaɓa ko a naatay woni kama mais si a yaltay ko goho maɓɓe ɗoaka jaɓude yaltida e kaydiri lannudi walla a jogaki kaydi kono une fois que a hootay ka ma woni tigi tigi on wota ɓe ittini hiɗa jogui kaydiji ma ɗin ɗum ɗon wona gonga noon haray noon jama on toujours ko keeru wattande la moƴƴa e fi kaydiji ɗin haray assalamu aleykum wa rahmatullah awa haray mi weltanike on onon kadi notagol invitation o haray on jarama Boy Albarka awa hari kaka émission men ɓeydodiral Guinée wonɗen téléma ka régie to ko PDG on ti ka présentation ko Salimatu Séfouré Diallo haray men inni on bonnoyi mi weltanike on min sanni on mo kala ka woni men darirde haray ɗen bimbi si Allah jaɓi